افسر سالکه گوهزن سوتورو یکنه پاراستنا سریان لباجار حسکه هاتنا آوا کرن و او هزک جهزا کانتونا جزیره نه و چی تاغن گو خريستيان ليهنا هزا سوتورو پاراستنا ويدكا. نحن قوات الأمن السريانية سوتورو ام هزن اولهية سوريان سوتورو اف بويا صالك كو ام لباجار حسكي هنا و ام برولك برچاف جبوي بدس خستنا آرامية رابونا بتايبت لدفرين جو خريستيان لهنا مينا تاغا ناصرة وكلاسي بشتي إريشا داعشي منافندك أخوة لتاغا عسكري جيفكر جبوي بيك آنينا باراستني جملتي مي دنافا باجير دا موجود بمناطق البلد. ديريشا داعشي داوي لسر باجار حسكي هزا سوتورو مل بمل بيبكا و اسايش ربروانية دبرتاغ و دفرن باجار ددكا و بأركي باراستني رادبا. بهالهجمة اللي قامت فيها تنظيم داعش الإرهابي دوی ایریشا داعش یا ترور د سرباجار حسکه ام وکیزا سوتورو مهفکاری و هبرزیک به اسایش و یپگا و انجمن لشگریا سوریان را چیکر و مبروانی دبر دوره دکریه و ام دشر تاغ عزیه د بشدار بون و نها ریبند می هفش به اسایش رهنه دوورا ام به هفر چون تاغ عسکری هر وها ام چون برین پیشی ین شرجی طلعنا كمان على الخطوط الأمامية في الجبهة. ولاتین خريستيان جهزا سوتورو پرازی و دلخوشن گو پاراستنا تاغنوان دکه و آرامی جوان را بدست دخینن و دبیجن پشتی دامزراندنا وی هزه پنابریا خريستيانان لباجير كين بويا. سوتورو حمانا كتير كويس يعني سوتورو ام گلکی پاراستن دبر آمی خريستيانان بتوایی کنترل کرنه گلکا جملت می خريستيان بار کرن گو جمالبات آمتنه پنست کسی بار کر لینها کجبری کن بویا و ام سپاسیا سوتورو دکن گو پاراستن آما ولا توایی دکن وحموا البلد وحموا المنطقة. خريستيان بشكي گرنگن جي پيك هاتين بارزگاها حسكينا و جي دست پيكا كريزا سوريا او بريجه كبلنجي روجاوايا كردستاني بر بولاتن دربا كوچبر دبن. لكانتونا جزيرة چ باجارن كردي گو خريستيان ليهنا مينا قامش لو حسكي هزن سوتورو دبن نافو آلك تايبت بخوا با اركي باراستني رادبا. ايوان حسيب روداو حسكي.